10.000 navijača, ni Novi Pazar nije bio bez podrške, naprotiv imao je veliku podršku, preko 12 autobusa navijača Novog Pazara stiglo, ovo su navijači crno-belih, a evo i gostujućih. Sad šta je bilo na terenu? Pa prvih 15 minuta Miki Ivanović je probao i uspeo u tome da razdvoji tu vezu između veznih igrača i napadača crno-belih, sve do ovog 15. minuta kada je evo Pašeko bio u prilici prva šansa za crno-bele i kada je Partizan ozbiljnije pripretio. U toj akciji Vukić i Ilić, vezni igrači, a pogledajte sada situaciju minut kasnije. Jako dobar dupli pas, Volkov, Ilić, evo Volkova, njegova sjajna odlika, taj odličan centaršut sa leve strane, Pašeko na pravom mestu, Ristić ništa nije mogao, u drugi ugao šutira pojačanje crno-belih, da vidimo to još jednom iz ovog ugla, Pašeko 0-1, s tim što treba reći da se, evo vidjet ćemo, ne baš sad najbolje na ovom snimku, ali se Pašeko nalazio u nedozvoljenoj poziciji, bio je to ofsajd, sudija nije podigao zastavicu, gol je dakle priznat, Partizan je poveo, a Saša Ilić umalo da zakači ovu loptu posle udarca od jednog korner, Tomić skače Pašeko, odličan udarac, lopta pored gola, Ilić nije mogao na kraju ovo da stigne, ostaje 1-0 za Partizan. Sada Eduardo Pašeko krade ovu loptu, šalje na drugu stranu i stativa. Jovančić je to bio odmah glavom, sjajan bi to gol bio, da se mreža zatresla. Evo Jovančića, Pašeko posle ovoga inače nije mogao da nastavi i zamenjen je ubrzo. Prvi put da Novopazarci priprete, ovo je Filip Stojanović obratio pažnju, strašan udarac, ali pokazalo se da za Stojkovića nema problema u ovoj situaciji. Ostaje 1-0 za Partizan. Bio to dakle Filip Stojanović. I obratite pažnju, jedna povratna lopta, Ristić se malo poigravao i više nego što treba, Jovančić krade ovu loptu i po sudi Srđanu Kaurinu ovo je sve bilo čisto, a nije, Partizan je tu oštećen, bio je to faul, prekršaj za 11-terac, međutim ništa od toga. Da vidimo sada, ovo je Tomić i on je probao, ovo je 39. minut, ali pravo u golmana Ristića. 42. minut, videli ste onaj udarac Filipa Stojanovića, a ovo, eto da izdvojimo šta je još Novi Pazar uradio. Bogunović, nekadašnji igrač Partizana, je probao da probije, jeste to uradio, ali nema opasnosti za gol crno-beli. 45. minut, Nemanja Tomić, specijalista za izvođenje slobodnih udaraca i uopšte dobar šut sa distance, pogledajte, odlično je to bilo, gađa sami ugao i 2-0 za Partizan. Nemanja Tomić. Sjajna atmosfera, dakle na stadionu Partizana, preko 10.000 ljudi i rekoh, ni Novi Pazar nije bio bez podrške. Da pogledamo iz trećeg ugla, Nemanja Tomić, slobodan udarac, 45. minut, 2-0 za crno-bele. Idemo na drugi deo. Odmah je Partizan pokazao ko je šampion, da će nastaviti ozbiljno. Saša Ilić je probao, bio je to dobar udarac, 49. minut. Tomić, evo ga, sjajno je šutirao, a Ristić na pravom mestu brani taj bliži ugao. I 51. minut utakmice, isključen je Filip Stojanović. To je momak koji je oprobao onaj udarac i dobro to uradio onih prvih 45 minuta, drugi žuti karton. Srđan Kaurin je pokazao i crveni, dakle Filip Stojanović van igre, Novi Pazar ostaje sa 10 igrača. Idemo dalje, evo gola. 3-0. Vukić je izveo korner, vidjet ćemo to još jednom. Saša Ilić je strelac, a veliki posao, obratite pažnju, odradio Ivanov. Evo te situacije kada je glavom poslao loptu na drugu stativu, nema govora o ofsajdu naravno. Saša Ilić, evo njegovog gola posle centaršuta Vukića i dobrog dela posla odrađenog od Ivanova. 3-0. Imali šanse za Novi Pazar, evo je Vuslin, 65. minut, ipak lopta pored gola. 10 minuta kasnije, povratna lopta, Ivanov, evo ga, i kakva je to bomba bila
Aplauzi za štopera crno-belih, već smo u 80. minutu. Stefan Babović, prečka, slobodan udarac. Ušao je sa klupe Stefan Babović, a onda Diarra, sjajna akcija, dupli pas. Diarra, otvara se Babović, evo ga, šalje u sredinu Lazar Marković, 4:0 za Partizan. Velika nada crno-belih, njegov prvi ligaški gol u seniorskoj konkurenciji. Vidimo još jedan i Diarra ušao sa klupe uz veliku radost navijača crno-belih i ovo je gol 4:0, dakle Lazar Marković. Nije to kraj, idemo još malo na 85. minut. Evo ga, Vukić, Tomić. Evo Vukića, petom za Tomića, Tomić u sredinu, tu je Stefan Babović, 5:0. Partizan Novi Pazar, dakle, 5:0, ubedljiva pobjeda. Crna Gora uvek ima odlazaka, tako i oči ove sezone. 3 igrača OFK-a Beograda, vrlo važna, su otišla, napustila klub. Opet s druge strane, Hajduk Kula, tu je došao Nebojša Vignjević, jedan od najboljih trenera, mladi čovjek, ali jedan od najboljih trenera već sada na ovim prostorima, pa da vidimo kako se završila ova utakmica na Karaburmi. Fudbaler Hajduka Milan Bubalo svakako bi mogao biti igrač utakmice, a njen tragičar sigurno je mlađani Tamaš Takač iz redova domaćih. Mogu reći da je to jedini igrač u mojoj ekipi danas sa čijim sam učinkom zadovoljan. Želim na ovaj način da mu dam podršku i da nastavi ovako da radi i to će biti dobro. Tamaš je svoj tim doveo u vođstvo veoma rano, već u 4. minutu. Neuspelu ofsajd zamku domaćih gosti su pretvorili u izjednačenje 20 minuta kasnije. Na stadione se dolazi zbog golova, ali i zbog ovakvih poteza Predraga Pavlovića i golmana Hajduka Braća. Odbranu domaćih gosti su nadmudrili još jednom i opet Milan Bubalo u 38. minutu. Pred sam odlazak u slačionicu domaći su stigli do 2:2, zahvaljujući Milanu Rodiću i Predragu Pavloviću. Rodić je u 63. minutu imao priliku za 3:2, a samo minut kasnije Kecojević otklanja opasnost ispred svog gola. 83. minut bio je presudan za ishod meča. Milan Rodić je rukama zaustavio neuhvatljivog Bubala i dobio drugi žuti karton. Posle tog prekida usledio je još veći šok. Kuljani su poveli autogolom Pavlovića, sada je 3:2 za goste. Podržao nas je rezultat 2:2, na trenutke Hadži Bulić i Bubalo su pretili i kažem imali smo sreće. Takač je mogao da bude junak dana. Evo njegovih prilika. Najpre je u 64. minutu asistirao Filipoviću. U 69. Tamaš nema rešenje, kao ni u prilikama u 90. minutu. Hajduk sa Vignjevićem dobar. OFK Beograd, iako znatno oslabljen, pružio je dobru partiju. Pa istin da budem, ja bi više da smo mi dobili 1:0 nego da gledalci vide 5 golova. Na Karaburmi OFK Beograd 2, Hajduk Kula 3. A da li je bilo junaka i tragičara na utakmici u Smederevu? Tamo su sastali Smederevo i BSK. Smederevo je po mišljenju mnogih bilo bar blagi favorit na ovoj utakmici. Fudbaleri Smedereva dobro su počeli prvenstvo. Pobjedom nad BSK-om iz Borče, rezultatom 2:1, upisali su prva 3 boda. Prvo poluvreme počelo ispitivanjem snaga. Smederevci su možda u 17. minutu oštećeni za 11-terac, kada je lopta jednog od igrača BSK-a u 16-tercu pogodila u ruku. U 20. minutu Boljević dobro dodaje loptu Stojanoviću, ali on glavom šalje pored stative Arčabe. Nićera nije bio bolje sreće, šutirao je u 29. minutu pravo u ruke golmana BSK-a. Konačno, napori Smederevaca su se isplatili. Marko Milosavljević u 36. minutu glavom loptu šalje u mrežu nemoćnog Arčabe. Na samom startu drugog poluvremena Kovačević nije uspeo da poveća rezultat kao i Živković, koji je snažno sa 18 metara šutirao, ali pravo u ruke Arčabe. Kvalitetnija igra oba tima u drugom poluvremenu donela je u 56. minutu još jedan gol za Smederevo, kada je Stojanović posle dobre kombinacije u 16-tercu savladao golmana Borčana. To je bio trenutak da se BSK probudi i posle 3 minuta od postignutog drugog gola Smedereva, Radunović posle slobodnog udarca smanjio rezultat na 2:1.
Moglo je Smederevo da postigne i treći gol, ali Trujićev snažni šut loptu odnosi preko prečke Arčabe. Do kraja utakmice i jedan i drugi tim imali su šanse za gol, ali je posle zvižduka sudije za kraj utakmice ostalo Smederevo BSK Borča 2:1. Idemo mi lepo sad u Novi Sad, tamo su igrali Vojvodina i Radnički iz Kragujevca. Šta da kažemo za Vojvodinu, stalno u vrhu srpskog fudbala, uvek u borbi za titulu šampiona sa Partizanom i Crvenom zvezdom. Evropske kvalifikacije započeli su očajno, ispali su, a Radnički je dakle posle 10 godina u prestonici Šumadije takođe veliko interesovanje i velika euforija vlada posle 10 godina. Ponovo su superligaši i da pogledamo dva ta odlučujuća momenta sa utakmicu u Novom Sadu. 0:1 Spalević. Radnički je dakle poveo. Vojvodina ipak došla bar do boda, naravno bila je favorit na ovoj utakmici, Bojović je bio strelac, Vojvodina Radnički 1:1, nema šta, veliki uspeh Radničkog.